Riuma icera ria munini wa President William Ruto mwena wa Kabarnet kaunti-ini ya Baringo agithii na mbere na kambeini ciake cia gwetha utongoria wa giturwa kia upresident hindi ya githurano kia mwaka ukite, na ni guku Ruto acokereire ndereti ya kana ni abatie gukorwo thirikari-ini, na Ruto akihanda na kuga ndakuhe mundu no mwe kanya ga kumutindika kuma thirikari-ini ria athondekire hamwe na President Uhuru Kenyatta. Kuna watu wako na njama ati wanataka kusukuma kutoka serikali ya Jubilee iende pembeni. Mimi nawauliza, wakati tulitafuta serikali ya Jubilee, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa na mimi ama alikuwa na wale wako na yeye sasa? Gukiri uguo Ruto augite no eguthii na mbere na kuhura kambeini ciake cia mwaka wa 2022 akiuga ati we niwe urutithanitie wira na president, na uguo agetariria gukorwo ari na kanya ka iguru kuerera wona president alikia itena riake. Hii uchaguzi inakuja hapa mbele, hiyo ndio itakuwa uchaguzi wa kihistoria, kwa sababu hiyo uchaguzi ndio itazika ukabila katika taifa letu la Kenya. Ruto oringi agiukirira kiria ugite ni honge citiganite cia thirikari kuhuthirwo hari kuhura uteti guku bururi-ini, undu uria augite uri na muoroto wa kwendia guoya kuri amwe a ateti. Mimi nauliza, ni lini ilikuwa hatia na hii siasa ya mambo ya kutumia polisi na EACC na DCI kufanya siasa ilianza lini katika taifa letu la Kenya? Uteti wa wheelbarrow ndunaga kwiyumiria mucemanio-ini uyu, na kuria Ruto ateteire gitumi giake kuhuthira wheelbarrow, na uteti ta uyu no wiyumiririe gongona-ini ria mathiko ma muini uri gatu Julia Lucy atongoria makiheana mirugamo ngurani. Na nikio ithuĩ turenda tuonie ciana citu uria tungimahe ndwano mathie matege makahana Rahabu na aria angi. Atutikwirira ciana citu wheelbarrow kang'ata. Ona ithuĩ andu a wheelbarrow tutirumaga mugathe Uhuru wa Kenyatta. Uyu ni muthenya wa keri Ruto gukorwo ari kaunti-ini ya Baringo thutha wake gwikinya igongona-ini ria mathiko muthenya wa ira. Icera riri rigiuka ino ari noyo kaunti iria igwithitie riboti ya BBI hari kaunti 12 iria cimiaririirie. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wagujiri.